ngijabula kakhulu ngizobonga kakhulu inkosini yesizwe inkosi yesizwe yalapha kwaNongoma kwaMandlakazi inkosi uBheka uNtinta ngizokhuleka impela nje ukuthi cha esizweni senkosi ngibona ubuhle ukuthi kuzokhuthazwa abafana kukhuthazwe izingane lento enzophakela umthakathi ifuna uhulumeni ayeseke lento ngoba lento lena ukuqoqa intsha abafana njengoba bathe begcwele namhlanje lapha bezongcweka akekho umfana osephumile wayodaka utshwala wawenza into ebhedayo futhi akekho umfana ozothiwa usedlingulile ngoba abafana bazojima bejimela ukuthi ngabe kodwa nje ngicela induku abafana manje ilezi induku engathi uthi ivulekile ziyeke ukusebenza imshiza ngoba lapha kuzokwakhiwa abafana asilimazani la ngibonge kakhulu futhi kumfuko umthetho osuka lena kwesakwamthetho bakhulisile embe babe khona ke njalo mhla ngithinta umfowenu babe khona umthetho ngangamthinta ngangimela wamthetha lomntwana yagoqozini cha bathakala la ngugqoqozi lade ngitshela umfowabo ukuthi ebusuku kwayikhala njengomhlwane ethi kosanini ngiyabona udokotela cha ungangimelapha manje ke yikho ngithi mina ngiyacela ke ngizodlulisa umlayezo namhlanje ngicela ukuthi ngicela kuwe Khawula ngqongqoshe wa Art and Culture ngoba ikhona imali yalomcimbi lo nifake imali eyibudget engango 30 million ngoba lento lena kuzobanga ukuthi ama province onke eSouth Africa kuyenziwe lento abafana laba bahole ngoba nginencindi yaholela incindi manje ke into eyabelungu ithi mina bengishaya incindi mina ngoba kuthiwa ngo3 seconds nje ngithathe emapapeni leligama lutho yayimthatha imzuzu nesikhathi esincane mina ngangishaya abelungu nathini bacela umsebenzi ngiqinisile manje ke leyo nto leyo ngizocela ukuthi uNtuli futhi uPremier wethu siyamthanda siyamhlonipha angicelele umhlonishwa uHlabisa ebese ngitshenula amaphosa ukuthi le umthetho ngicele uyophasiswa eParliament kungaphasisi izinto engalungile kuthiwa abafana laba baqomane bodwa lento ekade ngikhuza ke lo mfana kuthiwa usiyamcela umfana ugijima uhamba nosinqa semfane lapha eNdunkulu ngoba ngangilungisa isimo nje umfana uzongiqabula umfana uNkulunkulu umfana uthi baba wami ngiyekuthanda ukuthi ngiqabule amathuba emsebenzi awekho ngempela kuke kudala sizobe sibiza iYouth in Agriculture le ngizobhekana nabo khona ngqo abantu abasha ukuthi yini le thina esithi abayenze ukuze bakwazi ukuyiphilisa bese nawo ubona laba abantu abasha kade belapha bekutshela ukuthi sesikhanduluseni sekwenzakaleni bayabona bona bayangena kodwa futhi ngiyabanxusa abazali ukuthi abayibambe ingane bayilethe ku-agriculture bayifundisa akusasetshenzwa kangako ngamandla okuningi sekuyitechnology kuyasebenzeka nje awujuluki kangako babona nathi nje sesibadala kodwa siyakwazi nje ukulala sidlile ngenxa yokuthi sisebenza ku-agriculture khona lapha engishumela khona one home one garden kodwa khona lapha ngithi khona phumani one home one garden ngenani ebhizinisini namhlanje ke kulabo engikhuluma nabo namhlanje ngithi hayi phumani kade nifuyela umbala kodwa manje sifuna lokufuya kwenu kushintsha impilo kushintsha indawo enihlala kuzona